kamu ngomong. Pak benembu apa sahabat mun lapung bingung nih. Abak munduk tak ia terakhir benepa. Karena napa jala biasa. Abak agabin le tak ia terakhir benepa. Ala biasa. Napa boleh baca lah pak agabin boleh, mbu agabin boleh. Repot neragi tak nyaman ka sesemakin. Tak nerak dua kopak. Cocok ya kuang. Nganjala pesa boleh pu. Jadi tak nyaman kasih semakin. Neraki pada tak nyaman. Tak neraki pada tak nyaman. Pas kong langkong. Beni maaf gi. Ni kabag berak. Kong langkong. Anak pada bah bini. Ku lakusan magabin. Ser sama magabin mon benipan. Selain tak repot. Tetemu ben madu. Pah temu juk tojo. Sening kuadi ternyata bah maduna. Pagwa kultong sanya maaten. Bah ngocak. Cak sageng kok tak besa. Engkok seneng neng disa. Ada buan betes bade yada. Buan betes pakun bade budi. Ada kasta bade yada. Kasta pakun bade budi. Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu. Bila mana kamu ingin melakukan sesuatu, hati-hati pikirkan di budina. Fa in kana khairan mun di budina nyaman, fa amtihi terusaki. Wa in kana ghaira dzalik ay syarran mun geran coba fantahi ja terusaki. Tak nyaman ku laku. Jaga aja. Aha. Kurutong atero. Aduh, aku apa tangan bawa kan? Di nama mulai kini ngaki menaanan deh bang. Mulai tak leban suramban juga sekecak apa saja, sekecak apa saja. Gampang bajet mun apa saja di Indonesia ini gampang. Kurang ngajuaki, kakau ya juaki, ke pengadilan agama, tok gampang. Tapi tak langkong nyon sapora. Mari nape sakit nikah. Embian dengkat dengke bah bola nandi burleburan. Tak langkong burleburan sambian sana kambin belum tentu fokusan ben selamba. Saraan nih kok. Sekem mau jadi kana. Saraan itu. Saraan nih kok ke. Mak berok kana. Saraan nih kok. Berarti terlalu parah deh itu. Mon ki teroro nih. Gak WA aja tak baca. Sudah tahajud apa belum ya kok ah. Jangan memekasan, rek narik yang siangan nggak makan dari kau narik jangan mekasan, jangan narik bang ngocak. Sarapan ya biar ndak sakit. Wah, aduh, sana kabin sekali ternyata tak bujung sopu. Betul kok. Muntah pengalaman ngocak betul deh ya. Wala salang cuka herah tak lekas saja makin bian yo. Tina berlebur bian. Ya wah ngari itu tina. Pak temu tak apa jangan sopu. Allah. Pasalake saya besar temu tak kabin boleh. Pak ke masjid ben bekto ya besaki. Majon ma pandang laki kan. Ya. Pak habali ya Pak watodus ya. Pak watodus ya. Mangkan aja jak procar apa tadi ore. Ngastet ngastet teh. Allahumma shalli ala Muhammad.